nandin may agkat kung bendisyonan niya ing metong eskwela at karin king parokya, king Bondokville, ing Dr. Igmedio A. Bondok Elementary School. Kaya kaya doon daring talaturo na mabendisyon la naman, lalo na't kaniting Aldo, pag masusyanding Teacher's Day. Pamag-isam itong king month-long celebration ng National Teacher's Day. May kada kikilalanan tamo mo ang ulaganing bukasyon ng pamanuro, maging dala niya ban kanita ating mipakayap, ating mipanwanan, nung miturwanan niya yung tao at agawa nung naning dapat gawan. Dimdam tamong king may basang ebanghelyo, kay ba't nang menalangin Jesus king metong alugal, metong karing kayang alagad ing dinapit at inyawad na kaya, Ginu ituruyo kaming manalangin, anti mo hindi patanang wan, karing kayang alagad. Kasanting potang ing metong ataw at inyang papasyag, kaya doon niya at itimayap. Inyawad ning alagad ing miturwanan niya namang manalangin, kawangis ning depata ng wan karing kayang alagad. Ating ginulal talking ebanghelyo, penusignani ning kayang alagad, uling agad-agad, nga nang sinabing Jesus, ning manalangin kayo, anti kaniniing sabihan niyo. At tirune, ing panalangin ay pami. Ganakan tamong king ebanghelyo, bayo na lepitan ning alagad Jesus, at yung metong alugal, manalangin. Mekad kayo ning mayakit no makananok kalagwang turwanan ning Ginoo ing alagad aminyawa da turwanan ning manalangin, uring niya mismo gagawa na iti, iba't siya paking metong alugal, menalangin. Papaliharing paganakayang babiyan na kaya katamo ng ebanghelyo, na masakit tayong ibing metong abagi, nung ala niya man kaya katamo. King pamanuruning Ginoo, metong yang piyalimbawanan, bantawong kayang tirwanan, king biyemi panwanan. Panagkata, babiyan na kaya katamo, niting banalamisang darawon tamo, kaniting pamigunam, ing mayap pa kaya donan, kaya katamong panusignan. Mapaliharing imbalang metong kaya katamo, kaniting misang darawon, atin yang kaya donan ing metong at metong. At sana kawangis na ning alagad ning Ginoo king ebanghelyo, kita mo man sana, king kaya katang kaya donan, misa nakatapang panusignan ning apong Ginoo. At anting pamamyapugit, pasalamat ka rin kapatid tamong talaturo, king pamagmasusining National Teacher's Day, kaniting Aldo, anting peka culmination ning month-long celebration, niting mesambit lang kapag masusyan ning National Teacher's Day. Nasa aking iyang pang ining kabatasan na kinunta ko, kingadleng acrostic, talaturo. Ting metong maulang misyon king kayo sa natengwanan, anak ang tabayanan, sukat laping miturwanan, lugod king amanot dapat tutuyang mipatutwanan, antimong kadwang pengari king tungkulang gagampanan, tapat king kasiwang yampang agyang king oras ting kainan, gusto namang masubok, midinan sanang sikanan, responsabli pang sumuyo, ban magaral mi panwanan, uliniti, talaturo,
lubos lang may bendisyonan. Nandin kay bat nitang amanon kong blessing ning Dr. Igmedio A. Bondoc Elementary School, karing King Bondocville, King Sapa, Santo Tomas. Kakwentuhan king principal, Ma'am Rachel Pangilinan. Ako tangko nung kumusta ning pamanuro, ngayon mag face-to-face na lang. Yung sabi na okay mo, pero metong dang atuklasan, ngayon mag face-to-face na ring anak king pamag-aral. Anyang yases do ring anak, lalto ring grade 5, itang karelang kagiwan king pamag-aral, alimbawa nung ketang reading ability do. Sabi ng Ma'am Rachel, mig-stay la ketang nung nano itang year, level da, nung grade 2 lang, yung tinukulang lang pandemic at ngayon grade 5 la. Itang karelang reading capacity. May natiriya ketang bayo mig-pandemic. Kanya sasabihan ng Ma'am Rachel kanako nandin, bala mo, re-review mila pong pasibayo ring anak, tuturuanan milang pasibayo. At may ing pamanutok king pamag-aral, makanitaya kawulaga. Lalto itang maging disadvantage na nitang ginamit lang module, o may kading aliwa online class, aliwa pa mo rin itang face-to-face, makatutuking talaturo, antabayanan na ring anak at makanyan lang midagdagan at king belwan at sumulong king kabyasnan. Makanita kaulaga king behing atin tamong akakayabe, miyan tabayanan, miturwanan. Inginu, metong yang maestro. Karagulabagi king ebanghelyo, ing kusayang linapit, ing metong ayalagad at papaturuyang manalangin. Naman makalingad ing Ginoo, king pamanuruna, atin mo namang naman bisang makiramdam, atin namang naman mo namang bisang maminto. Naman mekad masasayang ing tuturo ning Ginoo kaling tao, pero karagulabagi, nung ing mismong alagad akayang tuturuanan, ing makabuklat ya kay sipan at kapilubluban, at mekad mas kanita maging malagwa na mituruanan niya yung metong nga tao at makanyan niyang sumulong king belwan at kabyasnan. Kaniting misang darawon tamo, adwan tamo ing grasya, nung makananong king kaya katang pamibiyebye, manatinitang makabuklat kay sipan at kapilubduban, ban malagwang mituruanan. Panapayayo po, niremind na akong Brother Charles, gamitan tamong ngening misayapin po yung paraking kapiesta ng Santa Maria Faustina Kowalska, Birhen. So dapat maka-white pong vestments. Siguro kayang tekstong Kapampangan, nalayo pa ka rin, anyapin, nandin king parokya, maka-green ko, karaniwang panahon. Akalimutan ko naman ining message ng Charles, kanako na po ni Tapen. Usually kasi remind na akong Charles, na paganakana, wining kaya katamong misa, at patitang vestments paganakane. Kasanteng nung ating magpaganaka, although ketang kanakong kabilyan, siguro nga kupen, uling king parokyan din, kaya ginamit, iting kapiestan, uling ketang gagamitan na misal Kapampangan, uling lately, pa mo ini, alayo pa ka rin. Nya siguro makanitang may tatak yung isip ko, kalinguan kaining tiro ng Charles kanako. Mikag grasya sana, lalto, atin namang magpaganaka, atin namang tuturo kaya katamo. Pero sana itang manatili tang makabuklat kay isipan at kapiluluban, at itamo kakalingwan, na naman itang masanting at maya pa, mituturo kaya katamo. Maging dalan sana tiban kanita mi pakayap tamot king biye mi panwanan. Adon ngining grasya ning Diyos, lalo na't kaniting misa mi pagmasusyan tayo yung kapiesta ng Santa Maria Faustina Kowalska, Birhen. Mekad, gagamitan niyang kasangkapan ng apong Ginoo, Santa Maria Faustina Kowalska, banmisan pang mibulalag, naking pamaglugod ng apong Ginoo,
at inyang babye pakalulo. At dake na ning panalangin na tiro ning Ginoo kening alagad ape paturong menalangin. At patawaran mo kami karing kasalanan mi, uling patawaran mila naman detang kaya kami mikakasala. King pamanuruning Ginoo, king pamanalangin, metong iting pamikatago na miyakad semantalanan ng ginuban kanito, kilalanan numakanano yung mamatawa ding Diyos ang tingib pa kaya katamong anak na dapot king metong abanda, ing medidyan tamo namang pamikatagon, ban patawaran la, ding mi kasala kaya katamo. Maragula bagay king biye, potang gagawan tamo'y metong abage, at iti mas malagwataya namang ituro karing aniwa, kawangis ting dapat ning Ginoo, amen alangin king metong alugal, at kabudlepitan ning kayang alagad, agad-agad ning penusignan ning kayang kayadunan, tirwanan ning menalangin. King pamangilala miyakad karing taong minantabi kaya katamo, at nanumang masanting at mayagdang tiro kaya katamo, makanyan tamong ngening ipagpasalamat, ganakanlat misan pang manyawad bendisyon. Makapost kitang metong ikit ko king Facebook, karing ka na akong metong parishioners, metong yang komi, i-Akisha. May paintago nining kayang ima, metong yang elementary, public elementary school teacher. At kitang post na extra ko pa kitang letrato, kasi kaya biya ko lang kitang letrato yung pamilya. Sabi ng anak, pasalamat siya, iking minuna kong maging teacher. And you're the best nga na ning anak. Karing kaya katamong talaturo, king pibale-bale, pengaring migkapilit at magkapilit, turuanan na katamot ng tabayanan, ban sumulong king belon at kabyasnan, ketang kapag nasang king biye, managumpe at mipanwanan. Mi sundu ing paman ng tabi karing eskwela, at ding kadwang pengari, ding talaturo, king pamagmasusi, ning National Teachers Day, king kaniting manibat September 5 hanggang kaniting aldong October 5, misan pang ibing ulaga, pugyat pasalamat, karing pakamalang talaturo. At kawangis ng Jesus, ang maestro, makayan sanang magsilbiyang may papilimbawanan. Nung makananong tuturwanan alalapit, panusignan king kayadunan, lalo na't ing kayadunan, mayap neman, makakayap. Bigit lalo na yung may palapit king Diyos, king pamanalangin. Makanyan tamong yan yung adon ng grasya ng mayupaya. Banita mo man gamitan ng katangkasangkapan ng apong Ginoo. Banturuanan ng lugod, mamatawad ng balang metong. Pailalam ngayon king gaburyaning Diyos ng kaya katang kapagnasan. Ita mo ating maya pa kaya donan, ngayon misan pang arapaning Diyos, may panusignan. Pag anakang lalakon ko kaniting pamigunam, metong yang panagkat, ing mayap akaya donan, kaya katamong panusignan. Na sana ita mo man kawangis ting apong Ginoo, mayap kaya donan, ding kaya katang kayabet, maging ding aliwa, agpangking kaya katang kagiwan, akwa tamo sanang panusignan. Maragula bagay nung nano maning kaya katamong papasyag, at mayapang ituro ka ring aniwa, mayakit at mayakit ya sana, king kaya katamong mismong pamibiyebye. Adon yaning grasya ng Diyos, ban makibat kening panagkatatanaga, mayap akaya donan, kaya katang panusignan, tintang sukat turuanan, ban king biye, mipanwanan. Espesyal talang ipangadi, ding pakamalang talaturo, mekad, may gumpisa ka rin kaya katang pibale-bale, ka rin kaya katang penghari at makatwa. At karagula bagay kaya tang milabasang bulan, may pagmasusya niya naman ing pabulan,
para king catechetical ministry. Anong nuring pakamalang katekista balo tamong maging talatruda ning kasalpantayanan, megit lalo na karing anak ban iyanad king kasalpantayanan at isadya king pamananggap king sakramento ning kumpil at mumunang pamakinabang. At hanggang karing eskwela, talaturo, tuturing kadwang pengari, makanya na siyang maging kasangkapan, ban kanita, anak katuturuanan, king biye, may panwanan, at may kadoyan, ing kaya doon ning barang metong kaya katamo, nung makananutang may panwanan, at makanya nakatamong misan pang panusignan ni ngapong Ginoo. Maya pa kaya doon kaya katang panusignan, tintang sukat turuanan, banking biye, may panwanan. At adwan ning kasopana, Santa Maria Faustina Kowalska, banking lugod at pakalulo ng Diyos, maging talaturo na katamo naman, karing balang taong akakayabit akakautos. At paganakang babiyan na kaya katamo ning panalangin na tiro na ning Ginoo, naitamo man sana at tatanggap king pakalulo ning Diyos, may papatawaran king kaya katang pamikasala, ing mabiyasa mo namang mamatawad, karing kaya katamo may kasala. Manahimik tamo king makoy da pinandit, at misan na pangganakan, yabe king pangadi, ding pamilya at pakamalan, kami ding balang tao nga kayabe at kakautos, lalong-lalo na, ding taong kaya katamo, memyang mayap palimbawa, anya king mayap ng amano at gawa, pakanyang tang midilin pamikatagon, sumulong king belwan at kabiasnan, at nanuman ning kaya katamong mayap pa kaya donan, makanyandang panusignan, at irasa tutok ng esasawa, bata mong miyan tabayanan, kabang daragul, hanggang tutwa, miturwanan tapamurin siya, ban agawa, nung naning gusto, nung naning dapat, ang makaparikil. Bananting miturwanan, king biye, lubos tamong mipanwanan. Iting kaya donan, na sana pang panusignan, ingapong Ginoo.